tiếng Anh tiếng sin cos tro hin cos tan sin le cos an the na pe tur kan jong 1 plus cos thiên sin ni mo cos an the dan ber chu cos by sin tro reciprocal zo a tan về thung chú sin by cos into sin a minus cos a kan phot ni he chu ama ni sa thak ngai lo chuan hei LCM ka lo ni 1 by 1 plus cos by sin plus sin by cos tro LCM chu sin a into cos a sin a into cos a tro he chu 1 ni 1 ni suk sem chu ning ma om lo wa an pui an pan hin lak chho ngai tro sin a cos a into 1 chu sin a into cos a TM 1 then multiply chuan plus second part ai hian nge cancel thei zo sin tro cos a le cos a multiply chu cos square a plus hemi ve tung chuan cos le cos tro sin a sin multiply chu sin square a curly bracket ang khalang ta se kan sin a minus cos a chia kan tinga basi atlang krat tu ka ko mo tu tinga din don ta ni ni multiply tiếng kan ta thang chuyện thiểm thấy là tụ ring sin square cái gì mà sẽ biết rằng plus sin a into cos a cái số đề ngã chân cái này thôi nè plus cos square a cái rem sin square a plus sin a into cos a plus cos square a chân chú apa lagi sin a minus cos a divided by sin a cos a into 1 chu sin a cos a tro ni mo tiam tinan he 1 by 2 multiply 2 ni ta se 2 1 is 2 by 2 tinan che kan sin a cos a ni nga in kari multiply ni sia cuma jadi bracket kata-kata fraction kata-kata cantik tadi hilai multiply tu hei dia mesti kan kan tu hei pum kata man dia dengan kata tu pot kata multiply tu pot lo macam kata tu cuman hei lai dia kan sing seperti ni sin a into cos a dia tu example lah cuman tiếng ini ni hei drum kata angan ni oi bracket drum kata yen patumi bracket ni kun tam katakan cantik drop dinan 2 by 5 into 4 ta se he le multiply tu drop he bracket ang ta se dekan he bracket 2 into 4 by 5 lai nang rang thau kapun tir lok ni ni chi kan kata tu ngating kata tu macam ka chuan apa tan ni a minus b into a square plus ab plus b square formula chu a cube minus b cube kai patang kan keren tina nei kan rem chal hang out den hei lama ka da patang o ma sa ka sin a minus cos a ka da ma sa multiply ni jun du zo ka da ma sa thein a minus b tro a aya sin a b aya cos a chuan a minus b into a square tro plus ab sin a into cos ka b kan ta ab tro plus b square ka in formula nengin ang reng tia kam kalau ngai tu lo tan tu algebra ka pe langai chu algebra chon hi ne hi ang reng ta ni a cube minus b cube formula ne a cube x de way pan no x cube minus y cube formula chu x minus y kala pot tro tian
into x square plus xy plus y square. Apa tan hen lam xy x square plus xy plus y square. Ai mil thap. Chuan ta hin ka ta le thai. Ai luk thlat. Cube formula ka chan tia thai. Thai ai luk ka. Tu na chun hei ka ne ya. Ta zong ka da le ti doi. Chuan ta hian sin cube a minus cos cube a chang ta dei ni. Fel thap em toi thap em. By sin a cos a. Tôi to xin. Hei bot fan la. I bo fan chon hei ran chu. A cube minus b cube formula ka. A cube minus b cube formula chu a minus b into a square plus ab plus b square ka. Sin ni cos ni ba khan. Har chom mi da. Oh. Se ka. Apply ka ngai ta. Chuan anoi chu hei anin tram khat amang ta tro multiply chu achum tram ni ka sem dar le thei ta ni tian sin cube a divided by sin a into cos a ka tinga minus cos cube a divided by sin a into cos a. Hei chokla LCM la la angai thau chu ngai thau. Cho thêm em LCM la chuan ai nanga tro chuan hei ka ta le khani me split te. Nga ting ye chu ka ti chuan khati ka ti na san chu sin cube a divided by sin a cos a ni chuan multiply chuan cancel theta. Sin a le cancel chuan enga chu hang square. Cho thêm bokin cos cube chu cos a pakhatin cancel chuan 2. Sin square a by cos a minus cos square a by sin a. Aron chang ta ni sin square a by cos a minus cos square a by sin a non ta ni anan chu adot chi khan enge ka proof tur kha adot chi ka proof tur kha sec a by cosec square a tro minus cosec a by sec square a chu hai di da ngai tu non tan ta ka no sin by cos anga kala hey sin square a into sin square a angai ta te dan chu tro chuan chun pakhat zo ka sin by cos chu ti ka do luk den kayan ti ngai do ta ni sin square a into 1 by cos a. Kapot tar ni sin square a into 1 a. Sin square a. La ina ngari ma dang lam nom lo. Ngati ka ti ka thla ka ti chu. 1 by cos chu ngai chang thei. Sec. Phuthi me sec ka du sia. Chu phok pa nai chu me. Ta po hian cos square a into ngai ka ti 1 by sin a. Ingma ka di dang lo ra. Arem dan chi ka di dang lam. Ingma poi ka la khoi lo. Lam ai reng to. Ngati nge chu ti di chuan. Ta hian hei cái thảo này mình sin square a để định dòng chú 1 by cosec cosec square a into hay hiện a 1 by cos chú sec a draw minus hay cos square a để định dòng chú 1 by sec square a draw chuan hay 1 by sin chú cosec a mati hai chuan to pera chuan apul chi mi ga proof don ni right hand side mo ding dang mi chi ka sec a into 1 chu sec a by cosec square a minus cosec into 1 chu cosec a by sec square a lo diem ka proof tu kan ni ani mo pakazol ka dro ka apul chi mi right hand side khat luka r h s ka ti phot ta ni
chuan hemi hi adanga chantir le ngai don tro proof to sei tiam right hand side pakhat na phot no chuan kan chantir right hand side kan chantir sin tan cot cos ani sin a tan a minus cot a cos a tro sin de cos an to a chuan dengan thao ni an mani ho chuan chang kai to lo lom en chuan reciprocal athak dong check a reciprocal athak chuan 1 by cos tro chuan hei hi 1 by sin hei hi 1 by sin hei hi 1 by cos tro 1 by hei hi cos a divided by 1 by sin square a cousin nào thì kan chantir vek thei 1 by sin a divided by 1 by cos square a đi kèm sec square a chu vậy ta chuan next chuan for chau policy là đó nhỉ fraction le fraction đó thôi fraction pui ni chuan le in zong in cái for chau chuan 1 by cos khan thun in haron chang ta che ta ten chung zo khan tro chung leng ani apula anom chuan 1 by sin ni thin ha sin square a by 1 จะกันสิลองเนาะchuan 1 by sin a into cos square a by 1 mà sẽ gì này đâu chuan anh input tiêu thầy tro tiền equal to nó om những cái các mục cả sin a into sin a minus cos a ka cái tổng bé rồi cả nó cái proof được cả kamu 15 à tổng bé cả sin a sin a into tan a minus cos a into cos a copy suai sẽ bây giờ có câu chuyện cái đúng không mà cái tỷ lệ fraction cái đó này thì fraction này đâu đó chỗ đó sin a into tan ran rap aron lang hal nang tinge lang ngal ka chuan hei ka pun ti lu dona hei ka sem don pania sin square a to sin a into sin a din tro chuan sin a into sin a moro te pun ti lu putang step by step in by cos a minus cos square a by sin a ni ta LCM kan lak thot chon dik dona ni ka right hand side ka ka kita ngai si ka chon tir tur ka ani chuan te ka ti don ni hei pania sin a into sin a tin nang right kan by cos a minus a hi cos a into cos a by sin a chuan ka sem nge multiply ni chuan hei ka la thei ta ni tian ka than ki ka sin a hi man ka ta photanga into ka tianga sin a by cos a lai dang rek to cos a into 1 chu cos a ka rem dang ka poi bo chu apatan ka siam rem dang na zir kan ndo se heta point ka siam answer ka chok sok dei dong ta ka ta dei dong so hi swe thiam nan chuan cos a ma sa zok se lo bang man ma sa zok ta kan a fraction ka thla ka ni multiply ka sin a fraction ka siam ma sa ing ma dang lam mi lo dai nang le sin a into sin a to sin square a by cos a mà sinh cái tiếng cái thla cái chuan hay hi tan at lan te ya sin a into sin by cos chu tan a sin into tan minus cos a into cos by sin chu cos sin into tan a minus cos into tan cos into cos chúng cos đã là thế multiply chuan so right hand side han có ta làm đã sao mà như chuan sin a multiply asin du zo kan mas the nang rang minus cos ka ta ba sa
into cos A thì nào Mm. không dễ chứ 1 into 2 lệ 2 into 1 nào right multiplication à chuan nghe commutative property ka dang la omze ati poi lo 1 into 2 lệ 2 into 1 à suai nào right chu ting bokin addition à po 1 plus 2 lệ 2 plus 1 nào right 3 về về chỗ ka commutative associative property kan ti tani oh ase minus a chuan minus a divide a chuan in nang thei lo 1 minus 2 chu minus 1 2 minus 1 chu 1 in nang lo associative property ka nang thei lo chuan divide a po 1 divided by 2 oh 1 chu 2 in divide thei lo 0.5 chuan 2 divided by 1 chu 2 in nang lo chu mi am se chu subtraction le division kha associative property han thei lo a ma se addition le multiplication chu an thei tin ang kha oh căn lim lai ni sông tê ngil thi rèn